kumubwira ko gutwara Bahondoro akina muri Barcelona nk'umukinnyi w'ikipe ya Barcelona bizabimuhesha special bonus mu ikipe ya Barcelona. Ndabasuje cyane mumaze kumenyera ni Dako Sport Show umuhondo mwigimere kuri muri Bombe de mu gaciro football is always my life na Dako na Ruhago. Hano kuri Dako Sport Show muri gahunda ya Upon mumaze kumenyera ko tugomba kubahairiza transfer igura n'igurisha no ku mugani w'Uburayi. Ama transfer ni menshi tujye kuganira kuri Barcelona. Lamine Yamal gusinya amasezerano mashyashya. Szczesny tujye kuganira kuri Florian Wirtz, tujye kuganira kuri Kerkez, Matthias Cunha muri Manchester City, Cherki, Gibbs White ndetse na Tino Livramento. Diego Costa umugardier na arakenewe. Ikindi Lionel Messi, Luis Suarez bafunguye ikipe nshyashya. Ayo n'amakuru tujye kuganira kandi makuru meza aryoshye gutrendinga hano ku mihanda. Cyo nabibutsa cyo nuko ushaka kwiga ikidage, ushaka kujya kuba mu Budage cyangwa kujya gukorerayo. Ikindi ushaka kumenya Igifaransa cyangwa Icyongereza, hari intake igomba gutangira mu kwezi kwa 7 wanyarukira Kivu Just You Languages Academy. Yahaye ikaze ku muntu wese yifuza kwiga indimi z'amahanga, Igifaransa, Icyongereza, by'umwihariko ikidage. Muri Kivu Just You Languages Academy kandi tubafasha kubona visa, gukorera cyangwa se gutura mu Budage. Wifuza kutugana yadusanga Sonatube ku nzu ya Nindi House hafi na station Engine muri floor ya 3. Ku bindi bisobanuro wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Cyangwa ugahamagara kuri nimero ya kuri ekara yawe. Umuntu wese ufite inzozi zo kujya kwiga, gutura cyangwa gukorera mu Budage ndetse no muri bimwe mu bihugu by'Uburayi bikoresha ururimi rw'ikidage, hamwe na Kivu Just You Languages Academy, your dreams come true. Nagarutse cyane tujye guhera mu kipe ya Barcelona. Lamine Yamal ubungubu bidasubirwaho yamaze gusinya kontra mu ikipe ya Barcelona nshyashya 2025 uno mwanya kugeza mu 2031 6 years, imyaka 6 byamaze kwemezwa. Ikindi yamaze kubwirwa ko natwara Bahondoro ari mu ikipe ya Barcelona nk'umukinnyi w'ikipe ya Barcelona azajya ahabwa ama bonus. Ikindi kandi azajya azamurirwa umushahara bitewe nuko yitwaye muri sezo. Ikindi cyanyuma kinakomeye cyane nuko uyu Lamine Yamal yahawe release clause ya 1 billion ku muntu uzaza umwifuza mbere y'iyi kontra yasinye nshyashya. Muri Barcelona rero ntago ariyo nkuru gusirimo. Szczesny umugardier wari umaze iminsi ari gutekereza kujya kuganiriza umuryango we kugira ngo bamufashe babumvishe ko yasinye indi myaka 2 Barcelona yari yamusabye mu cyumweru gishize. Umuryango wamwemereye kontra iyarimbanije mu minsi iri imbere very soon. Szczesny yemeye gusinyira Barcelona kontra nshyashya. Biraza kugenda gute? Ni ibintu bigomba kuba muri iyi minsi nyuma yuko ba Pedri, abakinnyi ba Araujo, abakinnyi benshi bagiye batandukanye basinye amasezerano mashyashya ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye nyuma yuko Ansu Fati agiye gusohoka akajya mu ikipe ya Monaco. Ibi ngibi no guhita bisigura ko Lamine Yamal umwaka utaha agomba kwambara nimero 10 mu ikipe ya Barcelona. Mwebwe ntago ariko muri kubibona se? Reka tubihanga amaso. Ibyo ni bikuva mu ikipe ya Barcelona nuko Lamine Yamal yafashe kontra igeza mu 2031 imyaka 6 harimo nayo mabonus yo gutwara Ballon d'Or, agahabwa amabonus meza cyane ari special. Guba umukinnyi mwiza cyangwa gukina neza ligue uwo mwaka cyangwa se sezo akaba yakongezwa umushahara. Ikindi 1 billion ya release clause ku muntu uzaza amwifuza muri Liverpool. Inkuru zirimo ziravugamo nuko umukinnyi Milos Kerkez n'umukinnyi urimo uravugwa mu ikipe ya Liverpool. Uyu mukinnyi ukina nimero 3 mu ikipe ya Bournemouth ni umukinnyi maze iminsi ategerejwe. Ibiganiro birarimbanyije mu ikipe ya Liverpool, ibintu bigeze hafi. Mu minsi yashize nababwiye ko uyu Kerkez nawe yifuza gukina mu ikipe ya Liverpool. Bournemouth barimo baraganira ngo barebe ko deal amafaranga ibyo bagombwa bikenewe. Ikindi kandi sinabura kubibutsa ko mu ikipe ya Liverpool uwo bita Florian Wirtz naho deal ye yavuze ko akunda Liverpool ashaka kuyikinira. Ibiganiro nk'umukinnyi, ikipe ndetse niyo aturukamo byose nabyo biri mu nzira. Gusubuka no kanya barimo baruzuza impapuro za nyuma, barimo baraganira ku bintu bijyanye no kuba Florian Wirtz ibizamugurwaho, ibyo azajya hembwa ndetse n'ibintu byose bizamugendaho muri rusange. Nizo detail abakirimo barimo barareba niba izo miliyoni ari gusabwa, dore ko yakoze ku ikipe ya Manchester City bakavuga ko ahenze, muri Bayern Munich bakavuga ko ahenze, ariko bakisigurira ko ashaka kujya gukina mu ikipe ya Liverpool. Urumva ko bisobanutse ko ashobora kuba yifuza kuba yajya gukina mu ikipe ya Liverpool. Kwifuza gukina mu ikipe ya Liverpool rero ashobora no kugabanya igiciro ashaka ko agurwaho. So iyi deal rero iri mu ngiro, irimo irakorwaho. Gusa
uyu Milos Kerkez mu ikipe ya Man of nimero 3 ugomba kuza gusimbura Robertson hariya mu ikipe ya Liverpool, ndetse n'uyu Florian Wirtz n'abakinnyi bagomba kuza kongera kwinjira bagasanga uwo bita Fripongo wamaze gusinya mu ikipe ya Liverpool. Reka dutegereze gusa mu minsi iri imbere turaza kubahereza amakuru mashyashya kuri abo bakinnyi mu ikipe ya Liverpool. Gusa icyo nababwira cyo ni diru ziri kuba neza, biri mu bintu byiza birimo birakorwa mu ikipe ya Liverpool, birarimbanije gake gake. Mu minsi iri imbere tugomba kubahereza hano muri Apple ngo Milos Kerkez, Florian Wirtz, abo bose bamaze kwiyongera kuri Frimpong, Jeremy Frimpong mu ikipe ya Liverpool. Ibyo ni ibintu rero Liverpool irimo irakoraho cyane. Ni ibiki bimaze iminsi kuva muri ikipe ya Manchester United. Amagambo ari kuvugwa hanze aha, inkuru ziri kuvugwa, ibihuha. Matheus Cunha ngo byahindutse, iyo ngo Matheus Cunha ngo nyuma yo kubonye ko Man U ngo ibonye ko gutagiye mu bikombe by'Iburayi ngo ishobora kuba agiye guhindura amasezerano cyangwa se deal igakora businga. Ariko ibyo ni ibihuha nta hantu bihuriye no kuri uyu Matheus Cunha. Fabrizio Romano ku rukuta rwe amaze kugaragaza ko uyu mukinnyi agiye gukora ikizami cy'ubuzima vuba ngaha soon. Araza kuba umukinnyi wa mbere Manchester United isinyishije muri Mercato, ariko araza kuba kabiri nyuma ya Patrick Dorgu bwa Robin Amorim. Ese uyu Matheus Cunha umukinnyi uje muri projet nshyashya we yatangaje iki? Bamaje kuri Robin Amorim, aravuga ati uyu mutoza ni umutoza mwiza cyane, ni umutoza nkunda, ni umutoza nabonye ko ari umutoza w'umujene kandi mwiza, nta kindi kintu namwifuriza amahirwe mashya. Ati ikindi kandi agomba kwereka abaprotige ko ari umutoza ushoboye. Ubwo ruvuga ngo rero icyo bita Matheus Cunha we ubwo yari yavuze ko yemeye kujya mu ikipe ya Manchester United, bitagendeye ngo Manchester United ngo ntiyagiye mu kintu y'Uburayi, Manchester United ngo bikini biki oya, yavuze ko ashaka yemeye kujya gukina mu ikipe ya Manchester United. Manchester United nayo yemeye kwishyura miliyoni 32 n'ibice 5 mu myaka ibiri. Nuvuga ngo ni kuva muri 2025 kugeza 2027. Ikindi Matheus Cunha yemeye gusinya imyaka 5 mu ikipe ya Manchester United. N'umukinnyi utegereje kwinjira mu ikipe ya Manchester United, n'umukinnyi abafana b'ikipe ya Manchester United bategereje, kandi n'umukinnyi Robin Amorim agomba kubakiraho, dore ko nabonye ko yatangiye no kujya no mu bandi bakinnyi bagiye batandukanye. Abo bose nabo tuzabagarukaho vuba ahangaha. Gusa uyu Matheus Cunha vuba ahangaha upon tugomba kubahereza ko yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Mu ikipe ya Manchester City hamaze iminsi harimo haravugwamo ibihuha byinshi, nako ntago ari ibihuha, ni amakuru ya nyayo. Bari gushaka nimero 10 Florian Wirtz, bakozeho induru ziravuga, amafaranga aba menshi, biragenda birabatenguha. Barazamuka baravuga ngo tugiye noneho kureba kubo bita Tijan Leydaz w'ikipe ya AC Milan umuholandi ko twamugira nimero 8 mushyashya mu ikipe ya Manchester City. Barongera bavuga ngo Morgan Gibbs White twamuzana tukamusimbuza uriya Matheus Cunha, dore ko nako Florian Wirtz kubera ko yatunaniye akanatunaniza akaduca amafaranga menshi. Ubu rero hasotse n'indi nkuru kuri shortlist y'abakinnyi Manchester City ikeneye kano kanya Ryan Cherki, umukinnyi watandukanye ikipe ya Olympique Lyonnais, nimero 10 mwiza, nawe yamushyize mu rutonde rw'abakinnyi yifuza kuba yakinisha ku mwanya nimero 10. Nawe yinjiyemo ni nyuma yuko muri iyi minsi iri gukora ku kintu bita umugardie, dore ko Edson Moraes arinda gufatwa n'amakipe yo Saudi Arabia ari kumushaka cyane, kandi aranashaje, ashobora no gusohokamo cyangwa se wenda ntaba ari muri project cyane za Guardiola nshyashya. Diego Costa, umugardie w'ikipe ya FC Porto hari muri Portugal, ukina n'ikipe y'igihugu cya Portugal. Manchester City imira bikoro bucece kandi ashaka kumwinjiza. Kuri nimero 2 Tino Livramento, umukinnyi wakiniye ikipe ya Chelsea mu academy, ari waza kuzamuka ajya mu ikipe ya Newcastle. Manchester City imeze neza, iri kuvuga ko yamushaka, ariko biragoranye cyane kubera ko Newcastle yagiye mu mikino y'Iburayi cyane cyane Champions League. Nimero 3 iri gutekereza ko yafata Ryan Atier-Nouri, umukinnyi wa muri Wolverhampton. Ni umukinnyi mwiza cyane, agatipe ka Karabu gakina kuri 3 ya Wolves, keza kagahanga cyane, gafite urumusoro utyaye, mugende mukitegereze. Nagakinnyi keza cyane Manchester City vuga ati nagakoresha kangirira umumaro. Nyuma y'abakinnyi bose rero yongeyeho Ryan Cherki. Ryan Cherki amakipe menshi ari kumwifuza ku mugabane w'Uburayi, ndetse n'amakipe yo mu Bwongereza menshi ari kumushaka, harimo ni Arsenal, za Chelsea n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko Manchester City yamushyize muri shortlist y'abakinnyi iri kwifuza kugira ngo irebe ko yakora effective yo gukora generation nshyashya cyangwa ikiragano gishyashya. Mbibutsa ko Rodri
Cascade yagarutse nawe, ba Stones nabo bari kugenda bagaruka bava mu mvune, bigaragaza ko icyo cyari gihari umwaka utaha nkuko Guardiola bivuze ati reka turebe season itaha, nubwo bajya ngo Manchester yagize season mbi pe yaratsinzwe, ariko umwanya wa gatatu bura muri Premier League kuri season witambi niho kumwira ngo Mbappe yagize season mbi muri Real Madrid yatsinze ibitego 43. Ni ibintu nyine bitangaje ako nakari gaciyemo cyane. So nukuvuga ngo rero inkuru ya nyuma ngomba kubaganiriza ikipe abakinyi babiri bakinira Inter de Miami yo muri Amerika MLS bafunguye ikipe yitwa AS Deportivo niba nibuka neza. Ikipe irimo irakina mu cyiciro cya 4 hariya mu gihugu cya Uruguay. Ikipe yaziye rero ni ikipe yaziye kugira ngo izamure impano, ni ikipe yaziye kugira ngo Suarez abashe kubaka ahantu fondation kugira ngo bazamure impano y'umupira w'amaguru, umupira wa Uruguay wongere ugire ahantu hava impano. Ni igitekerezo agejeje kuri Lionel Messi aracyumva, aravuga ati twabigenza dute, twakora ikipe hara tukayitira izina ryacu tukayishyiramo imbaraga amafaranga, twarangiza tukayishyira mu cyiciro cya 4 ariko nitishire ku mugabane w'Uburayi, none tukajyana muri Uruguay kugira ngo umugabane wa Amerika no muri Uruguay haveyo izindi mpano ariko zakozwe natwe twakanyujijeho umupira w'amaguru. Rero Lionel Messi icyo gitekerezo Suarez amaze kubikora, amaze kugira gute yahise joining icyo gitekerezo. Lionel Messi rero kano kanya yebemeje ko ikipe yabo bayihaye ubudahangarwa igomba kuzajya ikina n'amarushanwa y'Uburayi mu gihe izikarife ikava mu cyiciro cya 4 ikajya mu cyiciro cya mbere aho ngaho muri Uruguay, igomba kuzajya ikina n'amarushanwa y'aho ngaho ku mugabane wa Amerika, ndetse ikanazamuka ikaba ikipe international iganyine igakina imikino y'Uburayi, ikaba nyine professional ikemerwa mu mupira w'amaguru. Ni ikipe rero y'abagabo babiri, Lionel Messi na Luis Suarez, bose bakina muri Inter de Miami hariya muri MLS muri Amerika. N'amakuru meza cyane rero uyu munsi twaganiriye kuri Liverpool Forlan Luis Kerkezi, tugaruka kuri Barcelona Lamine Yamal na Szczesny, tujya kuri Manchester City irishaka yongiye umutoza umukinyi Cherki mu makinyi ikeneye. Ubwo rero icyo nababwira cyo genda ukore subscribe, genda ukore follow, genda ukore share kugira ngo ibintu bijye bigira kure. Imana ikomeze kubarinda, nanjye ntabwo nategura kubaheza ibintu byiza. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Kuri cyane Dako Sport Show, na Dako na Ruhago. Football is always my life.